Silagissuaq ilaasusallu qilanaartut. Velkommen til. Det er rigtig glad lige her. Qulimiguuli toqaq S61 ilaasunik nalinginnaasunik angallassisarunnaarnikuusoq ullumikkut aliannaartitsiniarpoq. S61 maanna kangerlussuarmi angerlarsimaffeqarpoq annaasiniarnernilu atugissalut piaqarsimalluni. Nipa tikkalu ilisarnerluinnarput. Qulimiguulimmik ilisamannilluartut tassaapput timmisartortartut. Timmisartortartoq 1988 2012 tikillugu tassa ukiut 24 S61-imi timmisartortartuusimaroq. Qulimiguulillu una qanoq isoqartutigisumik timmisimanersoq naatsorsorsimavaa. Sikorskin Gusak, som står her i dag, den har fløjet ca. 43.070 timer. Sikorski Gusak masakut mani top 43.070 timit misiliorluut timnersimaroq. Assersuutigalugu akuaqatigisillugu nunarsuaq 180 kaillallugu angalarersimavaa. Nunatsinni qulimiguulik S61 silaannakkut angallannermi sunniuteqarsimaqaaq inuppassuullu ikingeqisut angallattarsimalluit. Qulimiguulimmi ilaasuk ilaat aliannaartoq eqqaasaqangitsuungilaq. Isi eqqamasak malillu ortaalfiarsimi kangerlussuarmiillua nuummuqqarat nuummingitsuuqat nuumqulangiyaariarluta manitsumu unnuivuut aqaguun ingerlarpalta silarlungaarmat. Qulimiguulik qanganitsilaarsimasoq silapilummi aammali silagissuarmi timmisartuussisarsimaqaaq. Grønlandimilu ukiuni 34 sulisimasuk S61 timmisartutsialattut eqqaamasaqarfigaa ilaaqqaarninilu eqqaamallugu. Siullerpaami ilaafiinikuwa kanallunan tikeqqarat 60 april sisamaan. As nuanersorusu ilaafingalu.